Thutha wa mutongori wa thitango cia mwingi bururire kuruta watho wa gwikwa ngono kwa gavana kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kumana na ungumania thiini wa uguri wa macini ya gucina giko iria yagurirwe na mwegana wa ciringi milioni 34.9. Riu ekari amwe ni makumithitie mbunge ya kaunti iyo ni undu wa kurega kuruta wira wayo kurorereria wigiririku wa thirikari ya kaunti iyo. Ekari acio marauga angikorwa mbunge ya kaunti iyo ningiarutire wira wayo uria kuvatie ungumania ucio ndungiikikire, na kuria marauga ma MCAs amwe maraina rwimbo rwa thirikari ya kaunti ithenya ria kuroreria murutire wa wira wayo. Nire kinywe gita ria MCA batige gutongorua ni nda ciao. MCA majority yao ni baria bekirwo muko ni bationaga maitia tuinyeriretwe miaka iu 3 na miaka iu 3 twebainyereria katwegwe tutiumireria kairi atongoria na baba kumenya boya gitu bati kurugamira mbeca cia Tharaka Nithi tutibati gukira mwanga gavana account mbeca ino na achoki. Kwa hivyo tunasema kamata mtu weka ndani peleka kotini banga mbeca cia Tharaka Nithi cionare. Na niguo mevakore wira wao ni ekari ni mauritie ma MCAs account iyo gugatwara ndereti ya kwaga mwivoko na gavana Muthomi Njuki riria magacokerera ciikaro ciao kiumia giukite, na kuga angekora matiko muruta giturwari makaungania irore cia kuruta iturare ma MCAs acio. Ni twenda kwira ma MCA metu makinya Tuesday mathie motion parliament county assembly kintu kia mbere kitu kwenda kwegwa ni impeachment ya gavana. Matigache gutwira ringi ni akanyererie bure machago gutwira ni twenda kwegwa magomu impeach na au maobisini na into cia mwingi achiokia ukaya kwegwa MCAs batianjeria tukaira petition ya vijana tugianjeria ni kana buchunguze mantu mara matagwetetwo already DPP bwere antu Tharaka Nithi that mantu ami makwendelea kogwa na bakara ya kuira motion ya impeachment tutafanya petition ya na no buthinya kotini koti kamrisha bachunguza mantu ama gugatwika bate impeaching gavana Muthomi Njuki nibo tukwambiriria nabo we have to recall them ni tukubetia na twetie githurano kingi na president Uhuru Kenyatta utusikie sasa kabisa tutikwenda sanitization guidelines tigagia nguku mieno. Ekari acio ni maurite ruvonge rwa kurwa na ungumania bururire EACC kuthunduria gavana Njuki ni undu kwaya gukora ni gukoretwo na ungumania thiini wa tabarira ciingi kavindari ka miaka 3 iria akoretwe wathaniri. Host cia Tharaka rucio ruria rwenja gwa Tharaka ni twatumire 115 million na tutionete rucio rwa antu Tharaka no bakuthina. Kwena scandal ingi ya armored vehicle ngari ire yaguriwe 19.4 million ni twise ni chunguzwa na mbeca cietu ciumbe gucokwa. The clocking system kana ria twera gwantu makathica makainya na kiara magatonya magatwika makuthoma magutonya wira na mauma. Clocking system ni arire 60 million onomde tutimenyake machine yu ni cirutaga wira. Gintu kingi mbeca cia covid mbeca cia corona 143 million 82 million ererwe tumiretwo kuriba marando na marando mama le moto asoka kwirwa tukathi kuribwa ni maria ntikwenda kugwa ni mairagwe maribane tafadhalini mbeca jetu cia covid ona thaino covid tendiru murirwa 9 million itumiretwo kugura mask ntikwona mtu ule wina mask ya geti kenda 9 million ciathirire. Tunataka fairo zake zote ziangaliwe kama za bursaries ya 2019 2020 wanafunzi wali apply bursaries na wakupewa hata shilingi moja hivi. Guku mutongori wa thitango cia mwingi Nurudini Haji akiruta mwerekero wa gavana akaunti ya Tharaka Nithi gwikwa ngono nundu wa ungumania. Riu ekari amwe akaunti ino ni marauria mbunge ya akaunti gwikia kaviru kuri thirikari ino niguo gutigirira kuri na wigiriki thiini wa utumiri wa mbeca cia mwingi. Inoro TV kuma akaunti ya Tharaka Nithi mbetagwa Peter Mungai.